ebandleni. Bekhona abazalwane. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Uthi nawe ube khona namhla. Sibemukele labo labaqala kuba nathi namuhla. Nanonke bathandekayo siyanimukela egameni leNkosi. Locala kuba khona ngokagama Sibongo. Jesu inkosi nemsindisi wempilo yami. Alibonga igama leNkosi. Ngicela sifunze live leNkosi. Ekubakhuthatha abazalwane ukuthi asiteni ke mhla ka-13 sitothandaza. Mhla ka-13 kusho njalo masibazalwane. Mana ngeva noma ngiMarch noma ngi-April. Base ngi-13 bani bazalwane. Nana ngeva. Base 13 bani bazalwane. February. Shothi bese ngithathwe ingilozi. 13 February. Asiteni sitothandaza. Benze ngiyakuthanza nale ukuthi kuthiwe asifike phela ngalo 10 bazalwane. Sifike ngabani bazalwane? Nga 10. Singajitshela ukuthi sitayikhanza seyishisa besisho njalo thina lokwakathenza sitayikhanza seyishisa. Ngani nawe ungekho iyabanza ufuna ube khona into oshisa. Alibonga igama leNkosi. Hallelujah. Hallelujah. Sibabongele labo labakhethiwe. Nami bengizibatha ngivotela abazalwane edololo. Yalo ngabe ngisekomidini manje ngiluzile. Bazala bangiphakamisa. Bengidawubuda lami lekhaya sebangiphakamisanga kanjani bona labalekhlile. Ngabe ngikopha la kumshengo. Hallelujah. Luke chapter 1 verse 38. Luke chapter 1 verse number 38. Luka ke uthudane bazalwane ningahlupheki. Eceleni nje kwa Exodus. So efika kuLuka. Hallelujah. Luke chapter 1 verse number 38. Yenzi ndando yakho Nkosi ngezinikela kuwe manje. Nkosi yami yenzi ndando
Silandela ke verse number 38 kuLuke chapter number 1. Maria wase uthi, ngiyincekukade yenkosi, akwenteke kimi lokho njengoba sewushido, yase iyamshiya ingilosi. Ngiyincekukade yenkosi, akwenteke kimi njengoba sewushido. Absent. Mary responded, I am the Lord's servant. I am the Lord's servant. Asikhulumeni isingisonke bazalwane. Lord's servant. Asiphidze. I am the Lord's servant. I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true. May everything you've said about me come true. And then the angel left her. Ngelozi yaseyamshiya. I am the Lord's servant. Kulamagama lawo lencela sithandazele kuwo namuhla. Maria ngoba beka wesifazane wathi ngiyincekukade yenkosi. Alibonga igama lenkosi. Sine saphenduka lokwakatseni. Bebahle bangasishumayeli vele nje basesabise. Bakutshela ukuthi la emhlabeni ukuthi umphiki Kristu. Nake fika utathi nje uyahamba athumele amadimoni akufake timbama. Nawu uthi yesonveni uyakholwa. Hlangane nemuntu aphethe ingemba. Athi uyakholwa. Uthi wena ngiyakholwa. Athi uyakholwa. Uthi ngathi ngiyakholwa, athi ujucula umkhono. Hlangana nalomunye futhi aphethe ingemba, kubuthi uthi uyakholwa. Uthi wena ngiyakholwa. Athi uyakholwa, uwele kwesaba bese uyayekela uthi hayi angisakholwa. Akuyekela. Waqhubeka wathi uyakholwa akwembela impumulo noma indlebe. Lapha athanza khona. Phinze bebasesabisa ukuthi njengoba sekunala amakhodi lawa nawuthenga uyayibona le code le. Bathi sowufikile 666. Bonke bakaSathane batawubekwa liphawu. Zathi sigijima zakhanza into yethu ibhawule 6 sivele soyilahla. Sovele uqala le6 yokuqala kule code sekufoda ababili. Hawu baba bathathu uvele awulala uthandaza ubusuku bonke. Suka kimi 666. Phinze basitshele ukuthi nase ufile uyesogweni. Esogweni ke bathi kunetibungu atifi. Ditabadla abantu badle, tidle indlebe, tidle emehlo, ngeja ungafi. Sabona asina chance. Asiphenduke. Konke lokhu bekuliqinisa abazalwane. Bengasiwe manga. Vele umphiki Kristu yedwa. Paul natshela abaseThesalonika ukuthi vele nemoya wakhe soyasebenza. So ubanjelelwe nje umoya loyingcwele nelibandla ukuthi operate fully. Ngalokho soyasebenza. Anikamva lomunye amemedela athi ayiphele ithinyale lokuphakamisa Jesu bakuphakanyiswa mina. Umoya wani loyo? Umphiki Kristu. Nento wathani ngeva ngifuna ukuthi ohleba mina. Yangabe vala abanye bathi le nto ya Jesu lenayo yale ngeshare thina asikhonde boba bemkhulu. Saphenduka ke. Satshelwa ukuthi lo mhlaba utawushiswa ngemlilo. Bonke labasele khona nabo batawusha naSathane. Sathane mubi unemsila nematinyo lamabi nemfoloko. Vele Sathane mubi. Labangakholwa bawushiswa ngemlilo. Laphinde satshelwa ukuthi abatawukholwa ngeJesu batawuhamba bawuhlala nenkosi phakathi naphakathi. Kuphele kuhlakula, kuphele kulima, kuphele ilanga, kuphele kufa. Konke lokho iBhayibheli likushido. Labangikholwa ngeJesu batawushiya lo mhlaba
bayohlala nenkosi. Tawusala labangamathi Jesu. Bible isivele bona batawusala la emhlabeni. Bese ke kutawumphiki Kristu sekuthi umprofeti wemanga sekugcina Satan. 3. Bese ke kubuya Jesu. Incwadi yesambulo isho njalo. Tawuqala umphiki Kristu kuthi umprofeti wemanga kugcine Satan atheleke. Trinity ya Satan tawuphelela. And the moya Antichrist, the false prophet, is already at work. La emhlabeni. Nekhona bazalwane. Noma kunjalo bazalwane sikholelwa kuyezulwini singafuni kweyiwa ngisathane. Kukholwa kwethu akugaqini lapho. uNkulunkulu ubheke ukuthi thine lesikholo wako sibe disebenti takhe lapha emhlabeni. Sisakahambisa ezulwini. And sonke thine lesikholo wako ubheke ukuthi sibe disebenti takhe lapha emhlabeni. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Kude umuntu losinziselwe nje sayizulwini kuphela. Kude umuntu losinziselwe nje ukuthi aphephe kuSathane kuphela. Kude umuntu losinziselwe nje saphephe kufeni kwaphakathe kuphela. But we are all saved to serve and to work for the Lord. Alibonga igama lenkosi. Sonke nabe ukhona nje lososela hleti yena agcina ngekuthandaza nekuzila nekufunza iBhayibheli nekuthi esontweni kusashoda kusafuna ukuthi engeje usebenze kuyasetshenzwa la embusweni kaNkuluNkulu. Haleluya. eNkulunkulu ubheke ethi thina sonke lesikholwa nguye sisebenze. Sonke asisebenzi noma ngabe yini. Sisebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Lokho ukuthi uNkulunkulu unemsebenzi la ubekile la emhlabeni la ubekelela abangcwele bakhe noma abantwana bakhe. Unema plans akhe la ufuna kwabona aphumelela. Ngathi thina lesikholwa nguye. Le uma sihleti sagoqatanda sangenti lutho lo msebenzi waNkulunkulu safasi. Nikhona bazalwane. La kaNkulunkulu kude spectator. Ufanele ahlale nje nabukeli labanye abasebenzi. Sonke sifanele kusebenza. Sisebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Hallelujah. La sifunza khona ke iBhayibheli kwake kwaba nentombazane egama layo nguMaria, Mary. Waphila lapha eNazareth. Swako indzawo lencane leyitselekile inebantu abancane nabo labetselekile. Yaphila lentombazane lapha eNazareth. Ngalenye ilanga yathi hleti kwaqhamuka iNgelosi Gabriel. And uma ifika kuye ithi nayikhulekela. Greetings favored woman. Alibonga igama lenkosi. Greetings favored woman. The Lord is with you. Thuka Maria. Bible ithi wethuka ufukela kwesabo achachatela. Yasingelozi yamkhuthata ithi ungesabi Maria because you found favor in the eyes of God. Akamnanzi lamagama abazalwane. Favored because you found favor. Hallelujah. Lamagama amnanzi kuMaria lawa. Nakimi nangashoki ngalenye ilanga ngithi ngiyahamba nje ngivele ivili khuluma ezulwini. Hey. Lithi greetings favored man of God. Hey. Ngafuna ngirekhode. Bese ngisenda ka Facebook, ngisenda ka Twitter, ngisenda Instagram, ngisenda ka WhatsApp. Akani ngivisa I'm favored by God. Enikhuluma uNkulunkulu ayi umuntu. Hey. Phinza kuthiwa we have found favor in the eyes of God. Silakhona ngirekhode anti. Ngisho batukulu babatukulwane bami ngafuna bakukhanze lokhu wakuqhamuka legama ezulwini latshela gama ukuthi uthandiwe uNkulunkulu. Hlaba ungaka ingelozi nje ikhulume nami. Ngoba nezinhlanhla lentombazane lo. Wakhuluma izulu lathi ufavored by God. Alibonga igama lenkosi.
ngoba thina abantu sifuna ngathi asengibuyisa ngala Swatini leligama sifuna kufavor abantu mina nje ngifavor Chiefs ngosiyami hey ngekhalela lonke lamalanga ke pastor ubuya kumnanzi kufavor abantu bene crowd lamva kwakho ikuphakamise angithi bazalwane phakamise ufika khona kuthiwa nangigama inceke ukaThixo imbezela indaba ezimnandi phume ka TV bamphakamise egama manje lokubhlungu ebantu ezibakuphakamisa bayadzinwa la bese bayayekela nase uyale kude nalokugenza kelunyawo utatibonela bathi uNkulunkulu angazathi ufavored uyawuhlala lapho because God owns hlala lapho alibonga igama lenkosi yasho njalo ingelosi lontomatane long Maria lapha eNazaretha alibonga igama lenkosi yasiyamtshela ke indzaba lemphathele edona uNkulunkulu uneliplan ngawe Mary dawukhulela utalent votsana uyethe ligama nguJesu uyawusinisa abantu abaningi etolweni tabo uyoba inkosi uyabala kuze kube nini nanini uyethuka ke Maria ngisakashadi bekuyintombazane leyo she was a teenager ngoba uyayathi indlela yokuthola umntwana uthi kutawendeka kanjani kimi lokho ngoba mina ngiyathi indvodza noma ke ngingakahlangani naJoseph nasengikhulume ngisho njalo so start singashada naJoseph ngikhulelwe ngitala umntwana bese ubawa nguJesu so usindisa abantu ukhuluma ngani Gabriel ithi Gabriel ungahlupheki uthi utawendeka kanjani moya kaNkulunkulu ophezulu konke utakusibekela ngoba lo mbalo utawutala uyawuthwa ngilongcwele waNkulunkulu kutawendiwa uNkulunkulu ngeke kwendiwe nguwe ngamoya wakhe ngeke kuye ngeqhwebha takho but utaya ngamandla kaNkulunkulu alibonga igama lenkosi nabevala amagama kaMaria uyaphendvula iBhayibheli lithi once you respond Mary responded I am the Lord's servant alibonga igama lenkosi ngince kwathi kabantu bazalwane kaNkulunkulu ngikwathi kaNkulunkulu akwendeke kimi njengoba sowushito ngiyawathanda lamagama ngongicela sithandazele kiwo I am the Lord's servant yini servant ake ngibeke impinje ichaza magama akhona ngingaba lokuningi kuze ngadla isikhathi a servant is someone who carries out the will of his master bambita ngase servant kane eBhayibhelini baye bambite ngeslave sicila awedi insandvo yakho wenda insandvo yalokuphethe uma ufunza iBhayibheli kukhulunywa ngeservant of the Lord kureferwe kuJesu nase uyilandzela ubukwa yini iservant is someone who fulfills God's will asela emhlabeni lo muntu lo emva msesikhathi ukhethwa uNkulunkulu to accomplish a second ngibhalele igama lethi divine task the term divine alisho tintfo tasezulwini nikhona bazalwane alisho tintfo takubazalwane but lisho tintfo letinebunkulunkulu namba kanye namba bazalwane lo shothi le servant accomplish tintfo letinani bazalwane letina uNkulunkulu possible kanganani lokho ku possible because Peter uthi de uNkulunkulu usinike konke lokusidzingako so that we may partake in his divine nature ngiko ke sikhona kwenta nalemisebenzi lenebunkulunkulu ngiko ke Mateyu athi uma sesiphatheka ku divine nature nibo uNkulunkuluwana nine ngoba lakithi sekunalemvelo yabantu bazalwane yaNkulunkulu yini ngasibazona balahlekile lokhu silapha nje oba siphatheka ku divine nature sibo uNkulunkuluwana angithi umntwana usho umuntu lomncane
Nasithi ke sibonga uNkulunkuluwana. Shothi nathi sibonga uNkulunkulu manje labangakanani manje? Labancane. So uma ngabe sibonga uNkulunkulu labancane sidalelwe kwenta imisebenzi yaNkulunkulu. Noma kelele uNkulunkulu. uNkulunkulu akabheki kithi nje kubantwana bakhe, kwenta imisebenzi lede buNkulunkulu. Akabheki lokho. Akabheki nje uNkulunkulu kuva umzalwane kuthi webile. Nangilo mzalwane wena njani manje? Webile. Ngoba kusim uNkulunkulu weba. Ngophola athi baseGalatia lo webako angabe eseba. Akabheki nje uNkulunkulu kuva ukuthi umzalwane abedzakiwe. Umzalwane nje ushaye isavana. Akabheki uNkulunkulu. Noma ubulawa sisu, akabheki uNkulunkulu kuva ukuthi umzalwane besadzakiwe waqedza sisu. Bese ufunza livesi. Uthi ngenxa yesisu sakho uMtimothy uthi unatha ngesisu sakho. No, nasibulawa sisu sinathi mayo jela ngithi. Asinathi nje isavana. Akabheki uNkulunkulu ukuthi bantu labane nature yakhe batholakale manezondo. No. Banenkani. Nako konke lokungaqabanga. Because it is partaker of divine nature. uNkulunkulu usinikile lokho. Alibonga igama lenkosi. So uma ngabe siphatheka of divine nature, asiphathekeke nasemisebenzini yaNkulunkulu. Ngoba la kithi kunaNkulunkulu, kuhlala uNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi. Simbita ngani ke lo mloyo bazalwane? Nge7. Nesiswati ikhona igama libasebenzisa bathi sikhonti. Lapha siyizikhonzi zevangeli nabaphathi bemfihlakalo. Abantu mabenze njani bazalwane? Mabasazi. Akusingoma leyo verse bese balihlabela ke bazalwane. Sithi khonti. Yandani 7. A 7 saves whenever needed and where there is a need. Uma ngitsingeka sikhonti kufuna sane njani bazalwane sitholakale. Lapha kaIsrael bebaba netigqila. Lesigqila sasihlala sila emva kwalo master waso silandzela ngemuva nakakhwehlela sesila. Uma ke nathi sithi khonti taNkulunkulu sifanele sitholakale la kunesidzingo khona sisebenta. uNkulunkulu angamaswela umuntu azakhale njalo akutshela umprofeti athi ngafuna umuntu. Baye bakhona abantu lefanele babe khona baseve. uNkulunkulu unedzingo naye lafuna ukuthi bana namhlanje iphumelela ngeke ehle ezulwini. Unetikhonti letingithi nabo make nabo babe bogogo nabo mkhulu umfombi nemajana labancane bethu lefanele bete njani bazalwane baseve. And sikhonti asisave anyhow, siseva somehow. Awuthi mathanda useva ngale ndlela lebekiwe kuthi kuseva kanje. Awuqabangeli wena nje ukuthi mina ngifuna kwenda ngana indlela yami naye. No. Usikhonto noma kusisebenzi noma kusicila. Alibonga igama lenkosi. Sikhonto, sebenzi siyatholakala. Sikhonto noma ke sisenzele igama lesisebenzi. Injongo yaso ukuthokotisa lesimkhondako. Ahlala kanjani bazalwane? Bathokotile. Yabona nje nile nisebenza wona ngifakazela. Ungeke kube sisebenza esikahle lapha emsebenzini. La ngabe supervisor wakho akajabuli ngawe. Manager akajabuli ngawe. MD akajabuli ngawe. Ulwa ngemandla akho onke kuthi nakakubuka athi ngiyajabula ngalesi sisebenzi sami lesi. naNkulunkulu ezulwini ubheke lokho kithi kuthi sisebenze siphokothise yena. Kube ngaza khuluma njengoba khuluma ngaJesu. Lena indvodzana yami lengithokotile ngayo. Ubheke lokho uNkulunkulu. Akuselula ke kuba sisebenze noma kuba yiservant, because sometimes you suffer.
ezusaqhubeka nama-duties akho bakhona labo hlupheka khona but ngokuthi ufuna kuthotisa lona lokubuthile you make sure you serve uzahlala ejabulile alibonga igama lenkosi nalakukholweni ezisikhonta uNkulunkulu akusho ukuthi kuyawuba mnanzi ngaso sonke isikhathi kukhona la wenza khona ebuhlungwini but lo buhlungu abusho ukuthi yekela buthi ichubeka usebenze kubeka wena njani bazalwane usebenze uthi lo myabhala ngifunza uthi sisebenzi noma ke sikhonti sivamisane kudla muva sidla nini bazalwane ubona phela ufike ehotela nabo waiter ngeke uthi unguwaiter lapho useve ama guest ngalapho uphethe kwakho uhlahlohlela ngalapho izwi lapho useve ama guest ufuna guest idle yenele ukhwete isukume ihambe sengikhani kungena staff canteen nawe udla sebenze sikhonti sidla nini mathandekayo muva sidla muva wena uyindla kaNkulunkulu sinaqala ngokuhola kuqala sifuna kuqala ngekudla kuqala before serve phambene alibonga igama lenkosi sivamisa kudla muva uma ufunza nge7 uyathola ukuthi bebathi bangabuya laba boJesu asengibesebenza ababoJesu befike bahlala etafuleni bese uyeda yena nemanti nendvangu makele lithawula ukuthi bageza inyawo bese bayadla eme lapha eqeleni ababuke benda njani manje badle baqethe bathi bangasukuma akhwete kube ngikhani naye ayokudla sebenzi thina kaNkulunkulu sifuna kuqala isihole ngiko nje siyathanda nasekukhulunywa isingisi uqala nje umnyaka ungakasebenzi lutho think 1 January this is your way of the year of breakthrough your life will never be the same things will change in your house I see you being promoted I see you receiving a lot of money you are be a millionaire when you have 10 women when unje usuka nje umnyaka ungakasevi because sifuna kudla kuqala before we serve ayihambi kanjalo uqala ngekuseva bese wena njani bazalwane uyadla ngeke ujake kudla ungakasevi nje impilo yakho yonke so ujake kwena njani wena nabantu abantwana bamakhaya angeke lebantwana ngeke abanye bahlabela bathi bahlabelele indvodza bathi asambe siyosebenza ithi ngiyagula mina asambe siyolima ngiyagula mina asambe siyopheka ngiyagula mina asambe siyodla ngatotobela khona nakusetshenzwa yena unjani manje uyagula nasekuyodliwa totobela khona nangasibhayibheli uqala useve kube ngikhani utotobela khona awuqali ngatibusiso yesawu awuqali ngatibusiso uqala ngekuyodingela nalolo yokudingela ungakudli kudliwe nguyihlo bese yena wena njani manje uyakubusisa yamba njalo la kaNkulunkulu angibathi ke labathanaza baze bakhala ungamalanga musu ungedlula Jesu Nkosi ekuthiwa nqa ubabusisa labanye kujabasho ukuthi musu ungedlula Jesu na uthuma labanye bafuna nje Jesu nasena njani manje abusisa angenqi nakathuma ngiyagula mina alibonga igama lenkosi kukhona lokushodako nalingilozi ngiyayisola yakhohlwa le nayitshela Mary leti indzaba ayimtsheli ukuthi utathi ngekutyala Jesu bese kwentiwani kuye ayimtshela ngaMary khona yakusho bazalwane
Kusho wavuma kukhulelwa Jesu, wamtala waba khona, uNkulunkulu uyawuvulela iminyango leyavalwa sitha, uyawuqosha abathakathi, uyawuqosha amadimoni, uyoba ngilobusisile kubo bonke abantu. Cha! IBhayibheli lithi wanele akuvuma nje yafulathela ingelosi. Akasayibithi nayo, uthi asungentelani ngemini. Wa understand Mary, ngi servant of the Lord. Abe uNkulunkulu nakabuke ebandleni lamuhla. Kukhona imali abangabathola beme phambi kwakhe. Bathi uNkulunkulu, I am your servant. Akwendeke kimi njengoba wena uthanza. Noma uyakhanza gama. Hawu Nkosi sengisevile nami. Ake uye kulabanye. Seligema lapho. Lamhlabeni bathandekayo sithi khonda itaNkulunkulu. Sikhonda uNkulunkulu lokubhlungu. Sikhonda uNkulunkulu ngekukhonda labanye. Sikhonda uNkulunkulu wena njani bazalwane? Ngekukhonda labanye. Labanye babo ababongi nekubonga. Uyabakhonda nje baflathele. Labanye babo bakhonde bangangenelani nekungenelana. Bathi uNkulunkulu ubheke uthole njani manje? Bakhonde. Ezisikhonda yena. Hamba phela nami kuMateyu. Bathi sakubona kuphi inkosi unje. Athi leleni kwende kulaba labancinyana. Benikwenda kubani manje? Kimi. Benikwenda kimi. Sikhonde. Wa understand ke Mary ukuthi yebo uNkulunkulu benginema plans ngempilo yami. Ungibona nje ngilungisela umshado. Joseph organize emalobolo ngale. Nami ngala ngiorganize athi intfombi letangilinzisa umyeni ngelanga lakhe lekufika. But ngiyamangala nasi uqhamuka uthi leli plan lami alime uhambe lakho embili uNkulunkulu. But ngiyawuthini nasekukhulume wena uNkulunkulu alime lami iplani ngoba i7 ibeka phasi kwayo ijabulise loyo uyibuthile. Ema plans akho ngoba uNkulunkulu sofuna ukukusebenzisa. Lakho iplan lende njani manje? Lime. Lokuhle ngaNkulunkulu alime ngizibe phakade. Alibonga igama lenkosi. Kuzukhona kuba sikhonda saNkulunkulu. Kufuna ukwazi ukuthi lokuhamba embili liplan laNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu lone master plan ngempilo yemuntu. Sine siyaplana nje sene konke asinakabhola umbhalo ubu bese yena wena njani bazalwane uyaphumelelisa. Kuyenteka ukuthi uplanile. Uplanele into takho utibekele emalanga. Aqhamuke uNkulunkulu athi ayibhekelele ngcola. Uma usikhonti awuqali ngalokwakho, uqala ngalokwa master. Yenina wa case ngiJesu uqobo lwakhe. Siqala ngaye. Simbeke embili bathi base AEC God first. Sho njalo ke ikhonti. But umuntu ongasisikhonti uthi ngivumele uNkulunkulu ngisayongqwaba babe. Siyakhumbula lamadoda. Ngivumele uNkulunkulu ngithanza ukuteka umfati. Ngivumele uNkulunkulu ngithanza ukuthenga iplazi asengiqale ngako ngitaseke ngiyabuya la kuwe. Athi ke Jesu kude sisebenze leswale umbuso kaNkulunkulu lesiyathi sibambe liqhuba sibe sibuke emuva. You put God first. Impilweni yakho. Ungakhona ke ukuthi I am the Lord's servant. Alibonga igama lenkosi. Ingcebo yakho Nkosi. Angende. But usaqala ngekwakho wakalungela ukusefa. Kodwa umfana ngamthola uNkulunkulu. Lo ngahlabela njengemhlabeleli wakatsini. Athi sengilungele ukuhamba lapho esho khona sengilungele yoni Nkosi ukubingi khona ngasho njalo phambi kwaNkulunkulu. Athi sengilungele Nkosi kuhamba la usho khona. Wavuma ke Mary ngoba understand ukuthi akuyi ngaye kuya ngeplan labantu bazalwane laNkulunkulu.
nasakhulumile uNkulunkulu akaphikiswa. Kuhlungu kulamalanga ukuthi sigcwele sibazalwane asigidzi, asihlabeli, asijayivi, but konke sikwenda outside the plan of God. Abe uNkulunkulu bakasho njalo yini? Angamthola uNkulunkulu umuntu onjalo. Ake ngibale indlela ezintathu letholakala kumuntu lofuna kuba yi-servant yaNkulunkulu. Number 1, kuze ukhone kuba yi-servant, kufuna ufunze i-obedience. Obedience is number 1. Funze kulalela. Funze yini bazalwane? Kulalela. Aselohlabelako ukulalela ngasinye isikhathi kubita kuphila kwethu, but uyalalelwa. Ngeke umkhonde kahle uNkulunkulu na ungamlaleli. Number 2, na ungabalaleli laba kunika instruction. Ngeke umkhonde kahle uNkulunkulu. Nikhona bazalwane. Ngiko phela besikhetha abantu osinika ini lawo sibakhetha lapha. Ama instructions bekani le ufuna sibhekele. Ngoba uthi lo mbhali engibathanza abafana bakho kithi bendvuku. Bathi ngeke uhloni phela lo ngamboni, wehlulwa kulelo mbonako. Ngeke. We must learn in bazalwane i-obedience. Utawukhona ke kuba inceku. Na ungakhona i-obedience usenkingeni. La kangwane ke la ngeke ukhole ngisho kuba liphoyisa. Na ungalaleli. Do apply abamangaleli sitamthini ulungalaleli. Start sithi left athi yena right. And I understand don't correct ababemzebeli. Letiyeni vele kuqala ofunisa wadona na urecruit wembusweni kulalela. Siyawahlonipha abasuperiors akho. Zange singiye but ngiyomnye ngihle ngibuta kulamajita lakho nakho. Ngoba sitakunika sibhamu la ungalaleli sikutshele sithi lena i-machine gun umshini oshintshayo automatic wakhwebula la ubhekisele baphelile bantu uvumuleke kuphela uma commander ayathi shoot but ngoba ulaleli utathi ungaphatha lesibhamu usibhekisele kulabantu athule commander kuqhamuke igama uthi hayi commander ngeke Komanda wena nyathi beka ngumyekele engcelo yabe umfuna afile. Obedience. Mary ke singilokho lesikuthola kolwa kuye walalela ingelozi lethunywe uNkulunkulu. Kule lekushoko. Obedience. Kuze ukhona ukukhonda kahle uNkulunkulu. Funza kulalela uNkulunkulu. Ulalele nebaholi bakho. Balalele. Kube njani bazalwane? Sikhulumeni sonke bazalwane. Baholi bente njani bazalwane? Balalele. Mary walalela Gabriel athunywe uNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi. Number 2, self denial. Titsela. Ungeke kube sikhondi na ungakhona ukutitsela. Ngo Jesu athi te lofuna ukuthi ayemva kwami akede njani bazalwane akatitse as long kusenanawo lesikuthola ku Isaiah chapter 15 noma 14 I will ekukolekthela sonke sikhasi nakusena mina egama ngeke ukhone basikhodi ngoba sikhondi sishaya ungathi labanye bangakanani bazalwane bakhulu kunaso sikhondi hey phosa ngakubekisa ngalomunye ndasini imbone ka dropet sishaya ngathi banganani kunaso bazalwane noma ngabe bethelelekile uyambona ngishahamba nje ukuthi nangathana ukuthi itsunami la ingavela imlahle lapha but ngoba ku-authority uyatitsela wena njani manje ulalele uze ube sikhondi kufuna utitsele uphume all out yourself uthi ke Maria akwendeke kimi ngale magama wena njani bazalwane uyatitsela utsela ngisho nema plans akhe emshado ungamane ume umshado ngiphumelelise kwaNkulunkulu ukuqala
self denial. You put God first. Tehlise. Tene njani bazalwane? Noma nje live kutehlisa likuthatha ungathi kulibala, but wende. Ngoba phela emhlabeni ungathi uyatehlisa nje, ungathi ulibalibele, so indlu yekudlala. Kanti awusiyo wende njani bazalwane? Utehlisile. IBhayibheli lithi now tehlisa uNkulunkulu uyakuphakamisa ngesikhathi lesifanele. Phakamisa kubeke lapho. Khani sokubangqukela, so prime minister wala kangwana bathi hawu. Ngibe singafuni kumbambela lo. Tehlisa. Number 3, kuzukhona kuba sikhonti. Ufuna utayele isubmission. Alibonga igama lenkosi. Yini bazalwane? Submission. Submit. Awukhona kukhonda. Na ungakhona ukusubmit, ungeke ukhone ukukhonda abantu. Ngeke ukhone ukukhonda uNkulunkulu. Ngeke. Ngabe sonke isikhathi wena uyokuthole. Imgama la. Asenidlale bafana. Dlalani bafana lamajaha lawa. Majaha sasibafana lawa majaha lawa sijaka umshado la. Semajaha lawa. Asenidlale praise yini ngathi netela nini? Yini nani nini? Kuna phela abantu labahlala labanesibinzi la kangwane. Boma wena nthombi laba, ni nani nebobabe? Ingathi netela, ungathi labafana bafana badvotse abantu bayetela. Bafana wena mfana wami sonzela mfana wami, you are my son, come my son. What's the son? This is my son, Mathandeka, this is my son. This is my son. Ya ungilalele my son, uyeva. Ikhona isana nemfana abantwana abathathu. Athini umngakhe la ngithi my son enivotsa lengaka? Submission. Lethe bathi ngumkhuba lo mubi lesikukopa wesikaba ukuthi kukholwa. Kanti ngumkhuba lo mubi nje. How are you my daughter? This is my daughter in the Lord. Submission. Sengabe umuntu submitile. So umthatha ungathi akasilutho. So libalibele so ngambita noma kumayimi. Nyalo ngifuna la ngaphela 10 minutes. Ngiyakubita mina umfundisi omkhulu wasembabane Pentecostal. Nawe uyangisubmita kimi, fika la ngaphela 10 minutes. Lo mfu semsebenzini le. Lo mfu ngendeke ekhaya nebantu bakhe babhizi ke emndeni. Gama somfuna in 10 minutes la. Ihushi imoto. Ngoba isubmission siyathatha ungathi ulibele. Hayi kabi bathandika hamba ni submit ngi. Nala kimi nibo submita futhi. Uze into khona kuba yini bazalwane? Sikhonti. Na ufuna basikhonti saNkulunkulu ukhulume njengameli uthi I'm the Lord's servant. Learn submission. Alibonga igama lenkosi. Submit. Usubmit even though you don't understand ukuthi kuyaphile lengwendawo. Submit eNkulunkulu. Maria yamsanganisa lendlu. Ngeke phela Gabriel ungitshele ukuthi ngidaba nemfana indvodza sengakashadi but ngoba ngiyinqeku yakho ngiyasubmita emzaniveni yaNkulunkulu. Leni ungathi ufunze verse number 35. Job imkhabichazi ingelosi. Angeke kuye ngawe Maria. Umoya wophezulu konke uyakusibekela. Uyathi ngalokungasubbmit, ngalokungathi thobi, ngalokungalaleli. Siluza tintfo umoya lo ingwele lo ngabe uyadenda ngathi. Dingendeke. Afune umoya ongcwele ukukusebenzisa, akukhanze ulapha edulu kusilingi. Ungathi thobi. Akukhanze une plans akho abathi yakutshela ukuthi ungahlupheki angifuni ukukubulala ngema plan lamahle ukuphumelelisa uthi asengiqale ngivumele ngente nawo ahambe moyo wengcwele awusebenzisa labanye bese uthi namaye bayajabula bobani kanti moyo wengcwele akakhuluma nawe wala lokuhle ngaNkulunkulu noma neliplan lakhe lafuna ukuliphumelelisa ngawe lelakho iliplan akalahle phasi. And le submission le ngithi le nto lethi thambelana nebhlungu ngalenye ilanga akumcabange Maria ungakefika umshado
sekabonakala emva kwa 3 months setila setikuphi manje bathini bantu baseNazaretha besethemba boJosefa naMaria sebagiletika abakashadi nekushada Maria sowutethwele ngalesi sikhathi sabo kwakubitwa ngeadultery bekufanele bambuyise esitikini babuyise matshe bamgqobe aze afe but Maria wavuma noma kunema consequences ekwethukwa emva kwale submission ekubitwa kabi bantu ngihlekwe I am the Lord's servant. I am the Lord's servant. Nkulunkulu uyawuvikela igama lami. Bese lithi iBhayibheli wanela nje kubona Josefa kuthi Maria sowutethwele. Bese lithi iBhayibheli angafuni kumthela ngelihlazo waplana ngasense kumala. Shiye Nkulunkulu wathubana ingelo esigijima uyaJoseph nanga watawugilatika ona ligama la Maria kanti useplanini yami uphumelelisa tifiso tami mjubele uJoseph ulele wathi vuka ungakuqale umale Maria wathi wathi ungaqali kubeka namalungiselelo emshado ngoba uNkulunkulu akakholeli ehlazweni nawenda insandvo yakhe akholeli ngahlupheki he will take care alibonga igama lenkosi he will take care of you igama lakho walendaba elikhulu haleluya lenhlamba yaMaria le ayigcinanga lapho ngisho Jesu sekatelwe baFarisi bebamethuka onke lamalanga bathi ukhuluma neJesu wena watalwa kabi unyoko wakuphinga nakalinye langa phendvule Maria ngoba bekade kusenfanzweni kaNkulunkulu ngikwa understand ngiyincekade yakho Nkosi akwendeke kimi njengoba wena njani manje zoshito noma khona umtsamelo ngathi awusikahle but makwendeke kimi yena wakumela Maria lokho kwazi ukubalanga uJesu alenge esiphambanweni iBhayibheli lithi wema wezwe emaphase esiphambano kwamemeta Jesu wathi kuMaria make nayo indvodzana leyawusala ukunakekela ngoba uNkulunkulu akakukhiphe eplanini lakhe bese uyamlahla alibonga igama lenkosi akakukhiphe uNkulunkulu akakhiphe wakwakhipha lo umfana iBhayibheli lithi Jesu abeshumayele entsabeni sekumalanga labantu bangadli wase uthi kubafunzi bakhe bathi awudlani labantu bathi bafunzi singamthola phi nje tinkwata 700 obodanariyo nathi ngeke tibenele wase uthi lo munye la ngiPhilip noma ngibani kunokwemfana lapha nje nako ukuthi plan lena kusuka ekhaya kuphethe tinkwaleti 5 netinhlanti letimbili uthi Jesu tshilani lo mfana lo yakuthi no akaqali nje akudle buyisa la bathi mfana Jesu ufuna letinkwaleti la inhlanti ngindo sengidlani mina sibuyisa yena njani uyakufuna master planner banika umfana wahlala phansi wathi ndake ngibukele lamhla sengubike umuntu longashiyana longayekelelani naye wangelela inini wahlala phansi wayomukela tinkwata takhe netinhlanti takhe wahleshulula abafunzi kudla kwakhe bebe kungama bengitawuma ngenhla indali 10% discount bonke labalambile lansabeni but lo mfana wavuma kwaseplanini laNkulunkulu uJesu ayinterrupt plan lakhe wangelela yini naye wena njani manje wemukele bahlephula badla wathi bona tinkwata takhe kuphela embi kwakhe kude lasala nako kwabile ekhaya ngenalutho bese lithi iBhayibheli Jesu wayala abafunzi bakhe buthana imvuthuluka enuyamangala emabhaskidi laphuma ngoba uNkulunkulu akakhiphe eplanini lakhe bese uyakuyekela akakhiphe understand ke Maria ngiyincekade yabanzi balibazalwane yenkosi abe uNkulunkulu lamhla ngabathola yini ebandleni lizulu lamethemba Maria utalithwala nalihlazo ukuba nemntwana angakashadi
lizulu lamethemba Maria utamkhulisa kahle lo mfana. Kunawo onke abantu amadala khona lizulu lamethemba Maria laqonza kuye. Abe uNkulunkulu angasethemba insine nawe. Nembala Maria wangalijabhisa izulu ngencekukadi yenkosi. Alibonge igama lenkosi. Incekukadi yenkosi. Ngicela kusho lamhla emini. Asikasinziselwa kwezulwini kuphela. Asikasinziselwa kuphepha esogweni kuphela. Asikasinziselwa kuphepha ekufeni kwaphakathe kuphela. But isinziselwa nokuthi sibe dikhonti emtimbeni waJesu. Lolubandla lakhe. Kukhona nawe uNkulunkulu lafuna umendele kona. Ungaba nawo ama-plans akho lowabekile, but imvumele uNkulunkulu njenga master planner aphumelelise iplan lakhe ngawe. Lokhu lathi kwende ukwende. Noma lokunye kulikhuni, noma lokunye ungakubonzi kukusaphi, phumela wako ungawuboni. Lokunye ukubona ungathi kutakushiya, ungathi abantu bayakuhleka athi boyendani. But uNkulunkulu lokubita ukuthi umendele lutho akashiyani. Yena unemandla yokwetfala nokukuvikela nokukuphumelelisa. Kwakho nje kulingisa Maria usarende, I am the Lord servant. Ngawe uNkulunkulu angenanibethe inkulu nalethi mangalisako. Ngemehlweni abantu buke kungasilutho. But uNkulunkulu wethembile. Lokho lathi kwende kutawuphumelela. Ngiyacela sithandaze. Isilingela kuwe Thixo. Usarende ensandweni yaNkulunkulu. Uthi ngose bakwendeke kimi njengoba soshilo. Nami ngicela ukuqela lamuhla. Lalathi uNkulunkulu mendele kona. Kwende. Shito ngathi akusikonke lesikwenda direct kuye. Lokunye ufuna sikwende through bantu lesiphila nabo. But njengencekukade yakhe, nenceko yakhe. Kwende lokho lathi uNkulunkulu